ezinye izinto futhi namadoda siyenziswa ngoba nento singathanda ukuzenza asithandi ukunipha imali asifuni vele mara siyanipha asithanda ukudrive nani asifuni sihamba nani asithanda ukuthi ngoba niyayithanda nathanda asithanda ukuthi nivuke ebusuku nisibheke mara mawushadile ukwalala brathi wezwa ngathi kunomuntu okubhekile uthi avuka sisibapaseka kubheke so uPhil King usathi ushayibile nje now I think engisho ubani but very 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 prominent guy in the country of exceeding media mbheka akuphebile athi yakupheka nje ahamba ethenga imoto entsha he went out and bought a new car because he knew ukuthi akakubheka nje unganaqala enenye into asithandi nivula amafoni wethu asithandi ningavuli wait ufine virus hey wayihekile ngiyakucheckela how yini sit together asifuni imbali siyantanda mara kunento singasifuni nifunani okay maybe let's go there nifunani this is what we want this man siyafuna ukuthi nibe nathi mara ningabi la virtually like iba nami elempilweni mara ungabi la hayi imbali hayi so senze Zoom relationship iba khona ahlala endlini uhlala ngale ngizokubiza ufuna ungicocela ngayo yonke into hey phela singicocela angithandi angibafuda ngibathanda abangani bakho lesigugu phela njengoba angifuni ukuzwa ngi right on behalf of Okamouth siyabonga ne siyantanda ungangifoneli imbali Brathi imagine njalo hamba noPrajabo ifana njalo sisimapaseka njalo simapaseka what are you doing what are you wearing where are you and indoda ayibuza ukuthi kuphi ngisemhlabeni ngiyaphila ngilana udleni hey umuntu ngidlile hayi udleni mbali asithandi sifuna ukuyekwa siyekeni asifuna ukuniyeka futhi siyacela ke sinzwe Brathi ulana and wena vele u spokesperson sabantu besimame siyacela ukuthi ubabhalele letter sicela ivisa bafethu sizobuya ngo10 uthi ngiphatha ngo10 sibuye abasiyeke for 3 days sicela amalanga ayi3 kulonyaka ayi3 kuphela asifuna amalanga amaningi sesihlala for 6 months imbheke emehlweni ngeCovid nila si quarantine ungawari asamadoda sicela 3 days ma awuthi nivumelana nami ngicela nisibhelele khona Brathi bamfone hayi ekta Kombi shabuya no jam again fit televisa ngithi ngiyakusakonda mina uthi danke out jam look at the phone danke out jam Brathi bheka ngenzani hey siyacela Brathi sicela ivisa exe shabuya bro sure sicela ivisa ngihamba namajita C4 uthena ukukhuluma naye ngisonke sathi danke kalakata yebo sicela ivisa bafethu taking the last one hi wait